di Kyrpad nakaslem jong unongsan Hima. UMLA ka HSPDP na soyong Constituency uba Samlin malngyang ulapan pau ba napadang kilaingot ki kertong kibayakon hakane ka eleksyon sitang samoy ha Mawphlang Constituency datang uba Eugene lengdo u kertong ka UDP ubadang Samla kumta ula Kyrpad iki Paidbah kane ka constituency bakim day man penleno yala ka jong kabut Henry de Jied bet u Namar uday Samla ubat birro haka jing lekai football ya kini kikentin uba Samlin ulakran haka jing yalang yalap election hasni masih kabahap hathain latkro na kabanta panjing kersan ya uba Eugene lengdo hakane kasngi ledon lang uba kerman shalla ubadai menteri ketenat social welfare jong ka sarkar jela ber UMLA Kyrpad constituency uba nujorki sungo ubadai UMLA kamokayau constituency uba balajit sendram MLA ke Shella constituency uba titos kan CEM ke HADC bat MDC ke Sora constituency bat uba Laski Rembai MDC na JHDC peringkat ki Paidbah ki Balwan Sengap ya kene ke Jingyalang Tekum dalang wanya ko punya sorong mentahan lagi don laingut kini ki Samla Rembai Kibala yang nor bahaya kai Samla Mawphlang Constituency. Dengan cang pi kumut Jied. Dengan semua banon. Lada kini laingan kini ini syakman. Ngai di barang nong hiban propose dia bayu Jied pada nong ni. Barang Samla syah tu. Dengan slogan lada pi ibit. Dan pencakar tikur lekali patau suara menyetor di onte daya kali patau ada lok hai yo saat ke kemut mau yang pedok beriu tahan rayon ngapan tikenal tahan ge ubah ujian dia barang Samla mau barang Samla ndai pada tang Samla ru udah player bataf bah Ngakan mau ako bila by election menanti soyong don uway mengkran nila umkran nila kran kesan jangan wang kumon Jied yo Samlin bondon AA hanal don tangka patron lingkot sudah sudah beri berkesan nga habote player bani kunte lada mile de ke sport football do ponda patron bajrong te Wajah baik Kyrpad no. Ni bang kamu player pun dak patron berkap. Pada ini kasap hatu kan lopan. Tehang ni ada wis slow banong. Paparo Gibril kita kendo, kita kento kan nem stop. Handai lagi pigi Paidbah. Jom ke Mawphlang Constituency, bacong kalai kro. Ngasau bentar majoriti bapin ay kasi kesan yang bersama sulang badai yang setiap jongi mekhalaya lada day sa ditekal pi banyak election lay playa kriket suai i tang nakapostar kaya do na ekran niya kabor lay iyan yun na kanyang nakilaka banyak yang wakto lay tinay sutap lakatat Cujok lah kacau kebiakan dulu. Hendak misalnya jangi kau itu ya pi ngai. Ia nang tayu kil salum. Udah Jied ya pi ban kublai way pay way. Kalau tak ay, bagai cing kublai ti. Dan long kacing kerman ya kacing job hangat dekat konstitusi. Kadai kasihan kebaningkong. Kebangangan yang kedua matmat bani bagi kublai bani ru. Hon lakuan yang mariong bareng lakuan ay by Eugene dia kam yang jirap jongpi ngongtong dapat kaya cakman don bok berpinjau kata nak kredit bat ngalai tu aslam akan mau untuk Islam arja kendai ho kadang sumsit ha football hapeng ka royal wadingdo ka Hima ka langsling ni juga tersandat ba ya ke Hima Paidbah Eugene du way player ko tibet ba
lalu kepua dari ter nilai itu kemudian berbeda baru aku beli hang ni yai minister dan burung jangi iba kermen selang beri perlok beri jamha baju yang kedua apor sekapor bak hisulun ngoro balai ngarikan nak ni ke parti UDP habang ada UMLA jong kaseng HSPDP Namar bangi kini ke atli kisang rulu ni dong je jingnya trailang kau kata ka sunraplang kalian sebagian hapreng ka UDP bat ka HSPDP ya kata ni form ya ada ka patna joni ka RTA je kontang ya dan hanne banwan ya raplang bankan bas ya ka UDP bat hanti po silarong le raplang bat hapo ranikoru ele raplang tementa hanneru kare sien ke balai temut lai sien lai wat ngin rap biang bat ngin yo ra biang le ka thong Paidbah haga jin sisa habang na pek ya pi kat ne piwan saking ne kroi ngayo i yang tak jing burung ke pi ya ya mane ibala khat no ibadeng SK sun hot kene ke kam kene ke bae nalo bai bai Eugene ya du pa tangka umat berkiang ki Paidbah ki lawan ne bangun kot to yang ke election handai wang pi ko ki Paidbah Mawphlang Constituency Gomba pilek say Eugene na yang berkro one year election ngabha dapat dapat katiru menyerap yai banson yang kabut haka sembor jong kabut haka jing sisa dengan hot jampi ladai bankan bas Paidbah ya ba Eugene hangai kena di taga sibat begitu man begitu ya ba Eugene uli neu yong bengkot neu jrong mantap ing neu blong kumno biang rem ade rasawat biang dia haba biang ngin kerwai betrem bo nama ngai pi ka ke bagi kren ke bagi wan hangne kalong ba ka jingdu yo emre jong ka Mawphlang kalong ka bakendit hadu kata-kata habang ayo ay kubo na way na kikna na soyong panabatip mano-mano yung baba ng danso laklan bat nga persyakan po sa istay ngamyo bat hadir na pentik na on the chief minister ula ay kakrup sa sakar MDA bay badeng danso bat isa priyan kajingdo na i paro nireklan hantay hapo assembly kilas ng lanot bagyang kajingdo bakha bat ngaro bati idam kawai ke program hapo marbisu ngilai krem ke isu jong dengan Mawphlang soyong bat mau senra yang ada barok Ginawa distrik don tangara beli ke Constituency ngi ke Mawphlang ka soyong ka arpulai soyong arpusa Mawphlang bat arpusan musram ngindawa na uwing distrik iklan bat i handling snail population no i jangan ngepi iba Jied di dan hangne ya kan neru ni sekren anda mai ila poe po assembly hadu benar dia slow itu kecingkan no ngong mas ngawi mentah ba Eugene dan suyale lai keno banda job later night kan su namangi kinong yalam ngidai banlong kiding sando pisan gedo sa taruk prabe pom kecing ru luat dei deng dei lada dang tiang kecing keno 4 lon cisien ki bala keno long kemudian balso sibon kiso ukna net so dingso idon wei teman so jangi badai ni ya kawang to sok plom to suka ni la kawang sra la hak samisar khot ka surat yang merat ke kawang ke sok cena ka tang sula le ni la kawang biang
balai ki subang berkawang itu dingso masan kawang layo ham so bat layo bang kemen ki kena jangan taruh wat fly ki kenoi ba Eugene yo de dingso pasok bahaka wat simba di suran de dingso mo tengah orang pi ya kenal ya ke kantin kabau melum sosotam uong baru obril basta mana wala banlan ladak hendak pli kala kumon lat bangkran kamut ba ladak phi hande pinang Eugene bang Eugene san bundok bonon ladak phi pat Mawphlang pat lait lo hande ladak phi pli kala banjir u kumon ikmat ngin sampai ke kumon kran jangan pi baru obril basta Mena nak dia, hanya dah kalah bercakri pada yo, ingin besar tak bih nangi. Tang kali nak patnang nom niam nang nak kali, tang sabi bentak patnang demo. Hangai mata lagi pi, baru ini kelai ngut. Bele hangai, dari basta lupa mo. Itu ibaran no, kapau bila biar. Itu kita ngelak mante ngidang ya itu anda majok hanya isin bersakan tak kamdan supi pada orang start ngani itu ipi ngani gini isi kajeng dan bas election nak kiwai parti kita kena baka sokar MDA kena kena mute kena kena to ngani ipi nada kalau muntah minister jemikan hangne atau minister itu sah dari itu lebih baik senang ni hendak kaum deh kunta oh fikir Paidbah waktu tu baklan topan Samlin rimha mentah hangne gini baru laingut kita kaum ya ketika kesan tapi ki Paidbah nak kena senang ngat kro kira kalat kro kabut kejam pi kebai ni tiknau iba pidan bawai play senyum pi la song hak suki kro la de paman hai kabut kesong ha Paidbah